Whatarwhatu se whapoponga o tala mai Ausetalia de Radio Samoa le nei asfarele. O lo iei nei se tūranga tinga ina le awita avale se ta avale na la vea ma whetu ai ma se pou I Brisbane le poa na po. Tale tonu leo leo le ali e lua suruona tausanga le mawhaio na ia whaatonu ina le ta avale ai le ita ina le iwa i le poa na po. A lo iei tonu le ta avale pase se to tolu. O la tau mai e au fiai ma se ali I suruiva tausanga man tamai ta isi to lua surufitu ma te tolu suru tausanga le mātutua na avenatu le whana mai mo tong fitinga. E tinga inga manuanga o le awita vale pe ona li putia le 9 News a le pasese manu miti miti. Lo fia maua leo leo ni se sida fia ni whamatalanga I le mata upu ia feso ta iane mo se feso soani le suenga. E le o whae loa mai e le ripoti le mafuanga o le lave o le ta vale. O ata mai le CCTV wo whaamatu nei e leo leo e whaatau ni tangata se to olua e manatu leo leo e ono fisosoani le suenga o le whaarablave au fiaina mariu o se tangata maulu a to ai ma le whetau ina o le au mai o le tusa ma le 2 miliona o le tau o le whala au whasaina o le cocaine I le wafu I Newcastle. O se tasi nei o tala no ai le tu o tele le vasa nei Ausetalia whaalaurua mai e leo leo New South Wales so ila ua lo o maa hua I le ata mai le CCTV o se ri ma se tamai tai. O le ua mariu na mauolo na tino mariu I talane o le vaa container lea na anga I mai Amerika I saute lea na maua iei le sapalai e 5 kilo o le fuala au whaasaina o le cocaine. O le vaa na sau mai Argentina ma whaatau nuu I Newcastle le afiafio le asosa ma lo o whaawau nei o na whaia suenga le ua mariu a toai ma fuala au whaasaina ua mawai I lunga o le vaa. Wa maumaua I le palemia o Ausetalia ia malu puipuia so o tanga ma taitai o le Pasifika a toai ma se tari atu o le malo I le mata upo le atsoromona ma saina. O le vaso nei na whaitio I nai se tasi sa avea mo ma hai komisina o Australia le atsoromona le palemia o no le whaafoina o le mata upo pa mai ia sa tatau lava na mata I tū le leilava I Australia le marienga ua whaia nei le vao le atsoromona ma saina ma le whaateleina o ngā yoi ngā saina I le Pasifika. Na tau mawhai Trevor Sofield e a whea le palemia le mata upu lea a wanga I atu le whainga campaign I le tui mātua Tasmania pe I tai whai mai sa vao ia o ia se kula tia le palemia. O tue whaamanino mai le palemia, Morrison, e le o tau mawhai Ausetalia e pūlea tu moto le Pasifika, ma ia whaonga ai ma se tasi o la talanoanga ma le taitai o fiti se taimi wasola e wha mautu wai lea whamatalanga. Lo whao peo na whautua ina malapata ia tangata I Queenselani, winga lo wao le tau, le wa iei fo ia whianga I le tu I saute I se sae o le stete I le so. Whaalongo ina I le so le whi eile o te tele o Sailini I le tu I se sifo Brisbane, ma le poloa ina o tangata I vaenga maure lalo le stete ina I anga I atu, I no fuanga maure runga o na ua whaiwhai te tele lo longa. Wa tau fia fo I le City Council of Brisbane, whai ngā malanga I waa, ma whautua ina tangata aveta avale ia aveta avale I no fuanga maure runga. Whai maile au unanga tine mu ma fisosoani whaavavave e sidia mareiva se lau wala au mu fisosoani ua mawatu ma lo ngaruru e nei au wha au wau pea o na to ulu timunga I lea wha ai tu o Ausetalia. Tala mulimuli na whaaola uma mori o rana lau papatele I Sydney ia le Sydney Harbour Bridge I le poa na poina ua whaamaunia o Ausetalia ua mawaina ia tatau uma e tali malo ai le ipo le lalulangi le lakapi I le itu pāwari I le tausanga lua awhelua sefulufitu ma le ipo le lalulangi e tamaitai I le lua awhelua sefuluiva. O le kapteni o le Wallabies, Michael Hooper, ma le kapteni o le Wallaroos o Shannon Parry, sa iai le Sydney Opera House, ma whaatalitari ai le whainga o pālota le World Rugby I lea mata upu. O le whaiunga o tu ina mai lea whaiunga ia Ausetalia mo tamusanga umaelua o se tūlanga le leitele lea, ma se manu malo mo ila tau sa whina o malo si le tūlanga. Le avea lea matai milona tolu mo Ausetalia e tali malo ai ia whaamwemuenga te tele I ta alonga, o le awhipse lau waru sulfitu na tali malo ai le urua I ta misanga whatasi ma New Zealand, a mai sei fo ila le lua awhima le tolu. O le urua I taimi lea o le a tali malo ai ia Ausetalia I reipo le lalangi I le tūpao tamai tai. Tala ia le Radio Samoa mo le nei fo ia sofareile, ia manuia tele le whaiunga le vai aso whelo e fo le vai aso fo soifua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.